Evo ga, dobar dan, dragi gledatelji. Nalazimo se u zoološkom vrtu Montevidea, u biti bivši zoološki vrt, koji sad tu uglavnom ima autohtone vrste. Evo idemo ispred Ženku Pauna, kako slobodno hoda. Znači ovo je jedan postmodern zoološki vrt, jer zapravo naglasak je nad autohtonim vrstama, jako da kako paunovi i nisu autohtone vrste. Evo, vidimo ovo opasno stvorenje. Kao da je izišlo s otoka doktora Mora. Gdje ide ova paunica? Tu ima ovaj smrad. Vidite, tamo imaju mačke. Imaju mačke i paunice. Evo dolazi neka šana pa ćemo se maknuti. Evo ovdje je kupula. Vrlo zanimljivo. Tamo vidimo i mužjaka pauna. Znači ovo je bivši zapravo zoološki vrt i koliko sam shvatio čitajući mrežne stranice, ovo sad je možemo ga nazvati postmodernim zoološkim vrtom, kao što sam rekao, s naglaskom na autohtonim životinjama. Jako za sada vidimo samo paunove koji da kako nisu. Evo još jedan paun ovdje. Di si? Kako lijep ovaj paun. Evo približava se, ja se nadam da me neće napasti iznenada. Bok, kako se zoveš? Vidimo ovo prelijepo stvorenje. Evo vidimo i nekakve egipatske prizore, čini se ovi egipatski kipovi. Zanimljiv, već sam vrlo zadovoljan što sam došao ovdje. I tamo dalje isto vidimo slobodne paunove kako bauljaju okolo. Vrlo zanimljivo ova velika krletka. Čini se da je odista stara ili su je samo dizajnirali da nalikuje nekakvoj staroj nastambi za ptice. Ne znam, ili uistinu stara. Evo vidimo ovdje još paunova tamo, piju vodu paunovi. Piju vodu. Evo ih tu su. Idemo sad dalje. Ovdje imamo i izvor vode. Zanimljivo. Tu su, što su tu? Ne vidim ništa. Ovo je velikoj nastavni za ptice. Ali vidim upravo ovu paunicu jednu. Dobar dan, gospođo. Je na uistinu primadona. Vjerojatno na listi Možemo, stranke Možemo. Evo vidimo zanimljiv prizor gdje paunovi ulaze ovdje u ovaj prostor gdje se može sjesti. I vidimo jednu albinu paunicu. Jedna albino paunica. Tamo. Vrlo rasistički, ako smijem primijetiti. Da se tako ove albino životinje toleriraju. Dobro. Ovdje opet vidimo što je ovdje. Ne znam. Idem dalje, ja ovdje ulazim prvi put, nisam ovo prije prošao, tako da ja ne znam gdje se nalazi dalje. Evo neka domaća ptica. Kao nekakav kos. Pri dnu je narančasta, ne znam se to može razaznati. Tu zapravo ne možemo vidjeti s nikakve strane što je tu unutra. Ima nekako prastaro stablo. Vrlo velikog debla. Ne znam kako se zove ovo stablo. Pretpostavljam da je autohtono. Ovom podneblju. Evo vidimo grupu mladeži tamo. Mislim da bi trebali imati velike životinje, vidio sam na mrežnim stranicama da bi trebali imati jaguara i takve stvari, vjerojatno tapire, neke autohtone južnoameričke životinje. Evo gazimo po ovome šljunku. Dakle, ovo je zoološki vrt Montevidea, možda bolje reći postmoderni zoološki vrt Montevidea, jednog uistinu postmodernog grada,
koji nalikuje u potpunosti zapadnoj Europi. Evo jedan kip, jedne gospođe. Aha, ovdje vidimo zanimljivo ovaj prostor. Ovo se prije viđalo puno u Hrvatskoj, ova biljka, ili slična zapravo, ne potpuno ista. Zanimljivo, vrlo zanimljivo ovaj puteljak za pješake. Postmodernistički puteljak za pješake. Što je ovdje? Jardin de Flores, dakle tu su to cvijeće. Evo čuje se upravo zrakoplov iznad mene. Ima ovdje, vidite što ima ovdje. Ništa će nisam. Nekakav amfiteatar je tu. Čovjek kosi. Vrlo lijepo ovo zgrade, idemo ove zgrade. Evo opet paunovi. Posvuda uistinu paunovi slobodno šetaju. Vrlo lijepo ova zgrada. Bivša nastan, vjerojatno za neke životinje. Dakle, ovo zove Villa Dolores, nazvana po supruzi čovjeka koji je osnovao ovaj zoološki vrt prije više od 100 godina. Čini se 1894. Premda mi se čak čini možda i ranije kad sam čitao na mrežnim stranicama. Znači on je umro negdje 1920-ih osnivač i onda je preuzela gradska vlast to. Tu su vrlo nekakve kornjače, pretpostavljam. Vrlo zanimljiva ova naslova za kornjače. Ha, zasigurno su ovdje što bi moglo biti drugo nego kornjače, ali ne vidim niti jednu kornjaču. Buenos días. Buen día. Adelante. I ovdje vidimo ovaj izložbeni prostor parirane životinje. Nije nešto zanimljivo, da mi je bilo vidjeti prave životinje. Dakle, ovo je životinjsko stablo porekla životinja. Dakle, dobro, o pticama, ribama, ništa toliko zanimljivo. Tienen los, ¿cómo se llaman? Jaguars, ¿o no? En la entrada. Ah, en entrada. No sé si tú entraste por acá. Sí, por acá yo entré. Está Pero, en ok, la- pero voy a ver todo, sí, entonces voy a encontrarlos. Está adentro, está en la, Sí. ni bien la entrada. Viste que pasás la puerta en empalizada de madera, venís bajando. No, yo entré como, no sé, aquí, lo más cercano, desde ese lado. Ah, está. Pero puede ver todo, entonces. Está bien, sí, Sí. para recorrer y conocer. Por esta parte de acá sería Sí. lo que sería la parte chica del zoológico. Ajá, ok. De este lado están los animales. Ah, Si tú vas todo por acá, sí, tú seguís el camino y te vas a encontrar con un lago, Ok. vas a seguir y por ahí va a estar el recinto de los jaguares y el mandril, hay un mandril entonces arriba. como derecho solamente Sí, para ver los seguís el animales. camino, Y, ese y mismo por camino. allá, ¿qué está por allá? Ah, por aquí también, acá hay un lago. Ah. Pero puedo todo ver, puedo quizá por acá y después entrar adentro. Sí, sí, sí. No puedes ingresar de aquel lado. Donde Ok. están los portones cerrados no puedes ingresar. Sí, sí, por supuesto, Acá sí. tenés lago, Ok. No hay monstruos en el lago, ¿no? el No. lago Ness. Ok, Tenés acá, y después Ok. bueno, está ahí una Súper. placita con juegos. ok. Eso no voy a estar, pero Sí. ok. Si Ok. te querés mojar, te puedes mojar. Sí, sí, sí. Ok. Pero gracias, señor. Sí. Dale, hasta luego. Ćao. Evo, rekao mi je zaposlenik, djelatnik zoološkog vrta, što se sve nalaze gdje. U ovom dijelu ne bi trebalo biti životinje, koliko sam ga skužio, nego u drugom dijelu nema veze, idemo mi vidjeti ovo. I ovo ide dalje video, tako idemo, vidjet ćemo dok će ići ovaj video zapis, očistio sam svoj mobitel, tako da video zapisi mogu biti dulji. Zanimljivo. Ovo jezerce, kakve stvorenje kreje ovo jezerce, što je ovo za Boga. Evo, jedan otok na kojem nikada ljudska noga nije kročila.
potpuno neistraženi otok. Trebalo bi ga proklamirati dijelom Hrvatske. Neka žena tamo, tu čini se da očito završava. Znači, ovo je vrlo mali prostor na kraju, čini se. U potpunosti mali prostor, činilo se da je imalo sa većim na mrežnim stranicama, ali eto, čini se da nije, jer ako tu već završava, znači ovo su zapravo sve zatvorene nastambe. Ovo je, kako sam rekao, postmodern zoološki vrt. Evo vidimo opet. Dobar dan. Ovo su doličnici, velikodostojnici hrvatske renesanse. Đore Držić i Šiško Menčetić, dobar dan. Kako ste? Što kažete? Kako ste vi? Jeste dobro? Dobro, doviđenja. Evo ga ovdje imamo, tu smo da smo došli. Ovdje bi mogli skočiti semf iz ovoga. Evo, čuju su nekakvi zastrašujući urlici u daljini. Možda imaju dinosaure. Uistinu veličanstveno deblo. U biti čini se više debala. Nije dobro jedinstveno. Ovdje je ovaj Pekari, ako se ne varam. Pekari je ovdje. Ili Mara. Ne mislim da je Pekari. Da je ovo Pekari. Tu što se vidi. Imamo li još nešto ovdje? Tu se kasnije zatvara. Čini da su tu samo Pekarići. Idemo mi dalje. To je bar nekakav prostor za jest ili što? Čini se da. Da, tamo se sve zatvara. Znači tu nema ništa za vidjeti. Ovdje su javni zahodi. Što je tu? Ovdje su njanduji. Mi ih zovemo nandu, ali zapravo u Južnoj Americi je njandu. Evo ih, bar jedan, njandu. Znači se mogli malo pokositi ovdje gdje živio jedan njandu. Ne se nazire. Evo ga. Potomka dinosaura. Malo je mutno. I neka guska. Dobro. Tu što je tu? Zahod. Vrlo lijepo ovaj ljubičasta biljka. Prije vrlo česta kod nas, ali više je nema. Evo ovdje možemo vidjeti jedan nastambu, old school nastambu, vrlo zgodnu, vrlo ljubku. I tu imamo ptičice. Evo ih. Zasigurno su također sve na listi Možemo. Na listi stranke Možemo. Idemo dalje. Za 11. izbornu jedinicu. Aha, ovdje se nešto krije grandiozno, već imamo osjećaj. Što je ovdje? Ovdje su kornjače. Ali ne vidim nikakvu kornjaču, vidim samo ove ptičice. Tako da vidim da su se tuširale kornjače. Vidimo očito šampon ovaj korišteni. Vrlo zanimljiva struktura, idemo dalje. Gdje sad, evo tamo još jedan paun. Za Boga. Kakva zvijer. Idemo dalje. I gdje su jaguari ili tako nešto malo veće ipak. Evo plamenci, evo plamenaca. Inače autohtoni u Južnoj Americi. Ja sam ih vidio u daljini, ne u daljini, u divljini sam ih vidio, naravno, u pustinskom ozračju i čak i u Patagoniji, u subarktičkom ozračju. Vrlo lijepa nastamba. Vrlo lijepa nastamba. Ovdje ne znam za neke majmune ili za što. Ovaj prolaz. Vrlo lijep zoološki vrt, ovaj postmoderni zoološki vrt, vrlo lijepe nastambe. Sviđa mi se.
Idemo dalje. Mislim da su tu sad jaguari. Ili bar neke veće životinje su tu. Ili ovi južnoamerički medvjedi. Vidim staklene površine koje građuju nastambu. Tu bi trebalo biti nešto malo veličanstvenije. Idemo. Dragi gledatelji, moje milijunsko gledateljstvo. Milijuni koji će pogledati ovaj video zapis. Što je sad tu? Tu se ne vidi ništa. Ništa. Znači da bi trebalo vidjeti možda s ove strane. Što je ovdje? Mislim da bi ovdje mogli biti jaguari ili pume. Međutim, nažalost ne vidi se ništa. Sad promatram i gledam, ali nažalost ništa ne uočavam, nikakvu životinju. Evo čempres, ja? Iznebuh ovaj čempres. Lijepi čempres. Opet ova kupola, da, nije uopće ovo velik prostor. Vrlo lijep čempres ovaj. Ovo je jedan jelen. Ovo aksis jelen, čini mi se da. Koji je zapravo iz Azije. Sigurno nije autohton Južnoj Americi, ovaj aksis jelen. Ovdje je tu sve zatvoreno. Ovo su dakle bivše nastambe. Ovdje su mogli biti medvjedi. Čini se da tu nema. Da sad samo izložbeni prostor ovdje. Nema tu ničega. Ljupkave palme, lijepe ove palme. Što je ovdje? Izložbeni prostor. Ovdje možemo možda vidjeti ako ima, ali nema ničega. Lo siento, aquí debería estar el jaguar. Aquí está, ¿ah? Yes. Gracias. Oh, perdón, si le molesto. No, pero no debería... Ok. Evo, otišli su ljudi, ali pokazali su mi jaguara, evo ga, spava, drijema jaguar. Evo ga, spava, ljubko, nećemo ga probuditi. Usnuo je kao Joe Biden je usnuo. Možda ovdje negdje se skriva i Joe Biden u ovome šiprašiju. Spava također. Dobre, vidjeli smo jaguara. Ovo mi je rođak, Stipe. Zašto imaju njegovu sliku, ne znam. Idemo dalje. Evo ima već tu malo ovih kokuza lokalnih, došli svi oni ovdje. I tu je, mislim da tu nema ništa. Evo još jedan ovaj paun, ovdje se može vidjeti. Dobar dan, gospodine paune. Evo satira. Evo ga, satira našeg prijatelja. Možda negdje Mati Antun Reljković kraj njega. Mislim ovo satir, ne znam što bi drugo bilo. Ima rogove. Ili ovdje negdje Mati Antun Reljković. Možda je tamo na igralištu. Mati Antun Reljković, još sam i na njega naići ovdje. Vrlo lijepo ovaj postmoderni zoološki vrt. Naravno, bilo bolje da ima slonove i zebre i tako dalje, ali ipak smo više nismo u modernističkom razdoblju, nego u postmodernom razdoblju, pa je to onda jasno da nećemo na to naići. Buenos días. Evo idemo vidjeti što je u ovoj kupoli, što se skriva ovdje.
što se skriva u ovoj kupoli. Sada ćemo vidjeti, dragi moji gledatelji. Već smo zapravo tu. Ovo što smo vidjeli na početku, ova zgrada maurskog stila. Sad ja ne znam, jer ovo kraj, ja mislim da ček da je to. Evo vidimo ove skulpture, tako su u Marseju, recimo u zoološkom vrtu u Marseji, koji je također jedan postmoderni zoološki vrt. U nastavama zapravo imaju skulptura, kipove životinje. Kipove životinje imaju u samim nastavama. Dakle, u Marseju su sačuvali nastambe i unutar nastava su isključivo kipovi životinja. Ovdje vidimo kipove izvan nastambi. Ovo je planetarij koji je očito zatvoren. Idemo jer možemo nešto vidjeti što se skriva unutra. Evo mene, da gledate, vidite mene. Aha, sve da se nazire pod planetarija. Međutim, ništa, evo neki tamo gospodin, neki bosanac, očito sa ovako velikom glavom, evo omladina tamo, mladež naša, na mladima svijeta ostaje, dragi gledatelji. Evo Artigas, on je vodio borbu za neovisnost Urugvaja. Gospodin Artigas, svaka mu čast. Možemo vidjeti ovu fontanicu lijepu. Nećemo sad snimati točno na fontane jer blizu je jedna žena sa svojom kćeri. Vidimo ove skulpture tamo, mjesto za sjedit, pojest nešto, popit. Vrlo ljubki zoološki vrt. Vidjet ćemo uskoro završiti, evo do 2 minute i vidjeli smo cjelokupni zoološki vrt. Postmoderni zoološki vrt Montevidea. Ulazimo u ovu hižu, što je ovdje u ovoj hiži, ništa. Prostor za djecu, Buenos Dias. Prostor za djecu i tu je opet nekakav sportski teren sve dalje. Ovdje vidimo, a vidi ovo je lijepo ovaj kip. Evo ga, s ovim kipom ćemo završiti ovaj video zapis. Hvala vam, dragi gledatelji, doviđenja. Hvala ljudima koji će pogledati ovo sada i u budućnosti i u prošlosti.